Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sang Puya Tripura Bru Camp Paruk Atanga Mizoram Khole Tui Diktak Mizoram Shuai Kirtan Ni Voin Khan Chung ko Somni Chuang Shuai Let Anni Sarkar Lai Puin Indian Forest Act 1927 Siam That Atum Dan Draft Chu Mizoram Chuan Anin Ang Anga Pom Thei Ni Na Shelo Aizol Khopui Chu Plastic Free City Ya Aizol Mayor Pupi Silal Ming Thangana Puang Prime Minister Narendra Modi Chan Kum Sang Ni Somni Pani Ma với khát bạc man thero plastic atanga thilu siam zong tibo turin mi puite angen Tripura Bru Camp Paruk atanga Mizoram khole tui diktak Mizoram shuai kir tho kwana voina tanga tho tana chungko samli pasri shoilet ania phu sang an ewanga le dulo thnem tak anam bok ani voina shoilet jinga ma me district mi le sa te hi borai khuwa omtur chungko paruka mi somni pasari ania anni hi kaskau camp atanga shuai chu anni Ruahman lockdown chuan voin hian kaskau camp atangin mame district khosang paruka omtur chungko za paruk shuai chu tur ni ma se chungko tamzokin Mizoram shuai kir andul owangin chungko paruk chau shuai chu ania shuai chu tak chungko te hian voin chunhulam khan Kanhman Facilitation Center chu bus pakhare 207 pickup pani mangin an thlenga Kanhman Facilitation Center a shuai thlen nu hiam police van na hnuaya taidar thum khan borai khuwa panpui le ngalan ni Voina kaskau camp atanga chungko tamjok chua dulona chan hi shuai chu an ni main an chen in saklok an du wangte tuna temporary shelter hi chungko le ran nei tan chen tlak ni lawa an hriat wangte an ma ni du thanna khuwa anam lo baka chungko khata mi te po khoshana an da wangte ani thu MBDPF kaskau branch president Pukel bek thangan soi Bru shuai kir thokona ni khatna hian haza chera camp le na singpara camp atangin chungko somli pakhat shuai chu an ni boka Hethubo sa lai hian Kanhman Facilitation Center anna thlenlo awangin chungko member za diktak ala hriat theilo ani heti lai hian Kolosip districta da atura ruahman naising para camp pa chungko then khatle haza chera cheng an vain chungko somko pani te chuan sarkar ruahman ang an pomlo wangin voina shuai kir tumna chu a hlo cham Kolosip district khosanga bru shuai kir tura ti te hi chungko zaruk samriat pariata mishing sangni zahni somni panga ania hengmi te shuai kir tur hian Mizoram sarkar chuan bus somni pangale medium truck somni pakhat atir tha a henglir thela driver te hian shuai kir tu te hi kan hmana an ngak meka voina bru tuma an kir dulo wangin kale thotania shuai kir tumin malak ani le tur thu Kolosip SDC Pulalmoi Zolan Kolosip akan correspondent ashil ani Sarkar lai puin Indian Forest Act 1927 siam that atum dan draft chu anzir chian nuwa Mizoram chuan ani na ang anga pom thei ni na shilova sarkar lai pui thlen ni se ati hemi chungchanga voin khan inron khomna Mizoram sarkara Environment Forest and Climate Change Department chuan akova he meeting hi Forest Minister Puti Jelun tluanga Law Minister ni bok chuan akai hruai ani he meeting han ko san hruai tu te tlomngai pol sang hruai tu te political party sang te sarkar department sang ayo official tele Autonomous District Council mi te tel tura soman ni a meeting chuan draft Indian Forest Amendment Act 2019 hingun takin azir chianga section sang thur chuani in Mizoram state mi puite among dan tur zir honi nuwa he dan thar hian India dan pui article zatham samsir pakhat jina Mizoram hum halbik na provision abik taka Mizo customary law te ram leile shal chungchanga thunen ane mek te na stakin akhoi don a hriat ania Mizoram in Danahman Mek, the Lushai Hills District Village Council Act 1953 te, the Mizoram Prevention and Control of Fire Rules 2001 te, the Mizoram Forest Act 1955 le, the Mizoram Land Revenue Act 2013 te su avai emo athen lai emo ti top ani don mai baka India dan pui 6th schedule noya Autonomous District Council area hoin constitution noya anmani ta na dan siam thena thune na apek 6th schedule noya dan sang chen khatte po ala bo don ani heng chan sang te awang hian pom mai lovin sarkar le pia thlen ni sen ti ani Forest Minister Puti Jelan tlunga chuan ramle hnam hum himna turatan mani pol bik ngai to lovin ramle hnam himna le thana tur ngai to turin kal khom tele mi puite soma heme chungchanga rodna te po thataka dongsong turin Mizoram sarkar chu ain hong rengani ti asoi bok Ministry of Urban Development in India Rama Smart City thanso khopui za te chu plastic free city a tun thanin he in pong vek turati angin Aizol khopui po plastic free city Aizol Mayor Pupi si lan ming thangana puang plastic free city pone in khom toy MC conference hall man na hi MC Commissioner Dr. Ace la thang le na chuan kai hruain Mayor chuan August ni khat sang ni som poko tanga plastic
50 micron tling singruk chuang te plastic bol ho charkhoma an hatan baka August ni khat nulama plastic chi sang sang noi ni chuang an man to thu soin heng man khom te tiral tura tender chu mek ani thu soi MC in plastic khamna akalpui meka aizol khopui chunga local council zongjong te ko khoma malak ani dan te councilor le official te po awareness campaign a zirna in le veng sang sang an fe chho thu soi bok mayor chuan aizol khopui chu khopui dang ai po mala masale mala chak jok ni a hriat thu soin plastic khapna MC in akalpui meka mi puite troi omna le MC councilor te le thoktu zongjong te tanron awanga aizol khope plastic khapchin claim ta duak chu thil chin se tlak le lom om takani ati plastic free city ya declaration siamani nuwa MC malak zel dan tur chu MC nal rel chunjom tur thu mer hen soya he declaration siamna hian MC councilor baka MC thokte ankal khomani Kolkata in nei chungchang zebruwa affidavit diklo siama chief minister hlui Pulthan hola puna chu Voin Khan Ser Chief District Court chuan a hnola he thu boy hi thasomni pakhat chung voice of pani ngai tu ania Voin Khan first class judicial magistrate PJ Isler Parmoi thutna District Court chuan thutlungna siamin Pulthan holan kumsang ni som pathum MLA in than main ain nei thar document alati fel owanga official taka aram alani lo wang chawa affidavit a ziak lo ani thute atum reng wanga ziak langlo ani ti chu apu tu telamin anfin fe theitak lo wangin thiam chantir ani ati pulal shedang changte chon pulthan hola chu kumsang ni som pathum MLA electiona Kolkata in nei chu zebruwa affidavit diklo thelu ta apu ani court da thulukna apu nu hian court tula Congress party shwai tu tele anmani troyom tu mi pui tam tak pung khomin pulthan hola ho hian serchi pa party chuin khom anei ngal ani chanchin thari all India radio aizol tanga puan ani Lai Autonomous District Council LADC nominated member 10 sarkar bukna vote ane theina na High Court an thlen chu Guwahati High Court aizol bench chuan Voin Khan ngai tuale a tun thani som ple ngai tu azui turin na da he thui Voin Khan LADC Chief Executive Member Puti Zakungan Longkai Circuit House tun naya Lai District Congress Committee shwai tu than thar tele LADC Congress Legislator Party inkom khomna asoya Puti Zakunga chuan High Court chuan Mizoram Governor nominated member 10 sarkar bukna vote anei theilovang tia thua da chu engdan be chana ti nge ani ti soifia turin sarkar ukil chu zotin tun thani somplia hemi chungchang hi ngai tole ani don ani ati puti zakunga chon Congress Legislator Party atanga kongdanga peng ta te wanga kalphung pa ngai LADC akal hlei thelo chu pointi thu soin Congress Legislator Party an thobna hnuk dok tu ten council an din mun an ban san dulo ero hriat thiam harati thule ram hmangai na mi puin an ngai lo thu soi Voina Lai DCC le Congress MDC te inmu khomna hian Lai DCC President Pujero pianga chinza ba ka hroitu langsar tak tak ten LADC in malama panjel theina na an ngai dane ro manate an soi ani Prime Minister Narendra Modi chuan kumsang ni somni pani ma voi khat bak man thelo plastic atanga thil siam zongjong ti bo torin puite angen nimin kaya Ahmedabad a Swachh Bharat Divas athu athu soya he thui soin Pumodi chuan plastic chu nung chale ram ngo ti setu la omberani atia rampuma plastic man ti top tora ma chop chu ti hlotin nge angai ni atibok Pumodi chuan India chu pon le ren thiram lana open defecation free ani to thua puanga mi viable che somruk chuang te hne na tha somruk chung ekin viable che som pakhat sak man ani chu khovel ram tangte poin mak anti khoparo pu ani atibok thingtang khuwa te chuan pon lera in thiram lona anin puang vek to ani atibok ani INX Media iruk thu boi wanga jela tang mek Union Finance Minister Hlui P Chidambaram chuan Voin Khan Supreme Court ne na bail deal Pu Chidambaram Iowa Ding Senior Advocate Kapil Sibal chuan Justice NV Ramana kai shoi bench ne na andil te man mo taka ngai to sakturin nge na Justice Sanjeev Khanna le Krishna Murari te po heben chahen omin Pu Chidambaram adil na Chief Justice Ranjan Gogoi ne na ngai to aturin an thon don ti an soya Congress Shroy tu P Chidambaram hian Delhi High Court in Bela Dilna September ni som thuma atnol saka wangin court sang joka athlenta ani chanchin thar cheti topna na tlang pui Tripura Blue Camp paruk atanga Mizoram khole tu diktak Mizoram shoi kir tan ni Voin Khan chung ko somni chuang shoilet ani sarkar le puin Indian Forest Act 1927 siam thata tum dan draft chu Mizoram chuan ani nang anga pom theini na shelo aizol khopui chu plastic free city aizol mer pu PCL ming thangana puang Prime Minister Narendra Modi chuan kumsang ni somni pani ma voi khat bak man thelo plastic atanga thil siam zongjong te bo turin mi puite angen chu ti zong chu chanchin tharkan puan thei chu